pacaran orang gue mah ngajak ngobrol kayak gitu, apa kayak gitu. Ini mah apaan tuh dimainin? Heran gua. Beli apa makanan? Telepon sana. Itu makanan buruan. Udah lu sana telepon temen lu. Beli martabak udah gue beliin martabak lu. Sana udah telepon temen lu. Oh ya kan adik gue lagi jalan ya. Nah, telepon. Sini. Telepon. Wih, udah apa? Halo, Pan, ngapa nih? Halo, ngapa emang? Nah, Din, lu di mana? Hah? Habis sana. Gue lagi di pasar ini. Buset, sampai nitip Lana. Lu di mana? Hah? Buat Nana? Gak mau juga kali. Ih, jorok lu. Buset, najis bener buka Lana. Mending gak buka ATM. Lu di mana, ganteng? Makasih, udah nyebut gue ganteng. Gue di jalan nih, gue pengen nitip apa emang? Dari tadi apa komplak lu? Geblek banget lu dari tadi lu kagak konek-konek. Nih gua mau nitip martabak. Seblak, gak ada tukang seblak, ada tukang martabak. No, kalau percaya. Tuh. Astagfirullahaladzim. Adin, yang dasar Adin daglok lu ya. Gua mesen martabak, gua seblak lu. Seblak. Gua mesen martabak 2 ya. Nanti lu 1. Bilang kayak dari tadi, gue 1 ya. Mau nitip rasa apa lu emang, A? Pokoknya gua rasa keju ya. Ah, curug banget lah. Alasan gitu aja nama gua, sama tukang pijat tinggal aja dah. Udah, kagak jadi beli udah lu. Nyusahin gua aja lu. Udah, matiin. Dasar Adin daglok lu lu. Pok, beli otak-otak, Pok. Dia beli berapa, Dim? Gua beli otak-otak, Pok. Kamu beli sosis. Iya, gua tahu mau beli otak-otak. Bilangnya sekali Berapa? lagi, Pok. Gua beli otak-otak, bukan beli sosis. Lu tahu nggak, Dim? Gua lagi nanya apa ini, Dim? Oh iya. Gua cing aja dah, Pok, otak-otaknya. Iya, gua beli gitu. Berapa? Ya udah, ntar tungguin ya. Gua gorengin dulu. Esnya nggak sekalian, Dim? Enggak, mau kayak mayones, Pok. Es, Adin, es. Oh, Bukan mayones. kalau gratis mah nggak apa-apa. Ya Allah, 10 orang kayak lu, Dim. Yang beli bikin gua emosi aja. Makasih, Pok, udah bilang gua manis. Amit-amit. Subhanallah, ya Allah, tak buat itu, dapet ya. Pengen buat gue rasanya itu tuh. Iyalah, Ya biasa dok, yang gue. itu kan ada senang banget gue bahagia. Keturunan gue macam cakep di meni. Andai kata gue punya cowok kayak Liminku, aduh, senang banget kali ya. Gimana tuh caranya? Gue tahu caranya. Lu templok, lu semen, terus lu cor. Ya Allah, nih orang cakep banget. Skincare-nya pakai apaan sih dia ya? Itu mah gampang. Tinggal pakai semen, pasir, terus lu aduk. Udah jadi. Dini badan lu semok amat. Kayak Gentong. kayak Gue kan pengen langsing kayak. Lilis, paku, skop. Nah ini Din, cara membuat nasi goreng yang enak. Nasinya dikasih Sabun colek 2, Din. Digoreng, dikasih micin, ditambah. Ini bubuk ya? Nah, enak itu Pit. Gua lihat ini makin datang aja tiap hari ya. Makanya Genderuwo, kemarin gue liat di sana genderuwo.